sibe khona i-DA, yaba khona i-IFP, yaba khona konke. Reality of the matter ukuthi the only part ezokwenza ushintsho la eSouth Africa umkhonto wesizwe. Omunye uzothi why singa coalition with another party? It's simply because what you stand for is the fact ukuthi umhlaba wethu awubuyele ebantu. Ukuthi amakhosi awanikezwe indawo yawo emphakathini. Umhlaba yamakhosi ayibuyele kumakhosi. Is there more? Umhlaba wabantu ezandleni zabantu. Ubaba uyibeke yabathi indaba. It's about time. Niyazi guys sihluphekela wonke lamaqembu kade sibhizi siwasebenzela. But akazazaza silisela into ebesidinga. Before 1994 into ebifuneka bekumhlaba. Amabhunu athi mangabe ededela umhlaba ukuthi kuthiwa sesine freedom sesine democracy. Babe sinikeza ini kuthiwa utalako into esiyoyichesa size sife singayificanga. Umkhonto wesizwe is giving us a chance yokuthi sithole lo mhlaba esiwufunayo. This is the time guys. Asike siyodlula lesi. Asilande nomhlaba okhokho omkhulu ngamakhosi ngomkhonto wesizwe. Ivoti lakho la ngamhla ka29 lithume njengomuntu esesontweni ezayona ephethe u2 ethi ngalo 2 wami ngicela ukuphasa nawe ithi ngale livoti lami ngicela ukuthi umkhonto wesizwe uphathe ubuyisa umhlaba wokhokho bethu ke siphile nje nathi ezabantu abamnyama ke bo guys umkhonto wesizwe is the only party. Once we are decolonized, we will then accept ukuthi umuntu uyakwazi ukuhamba yothenga isinkwa ngephinifa angene kwi-private jet. We will accept ukuthi umuntu omnyama uzoba ne-pride kwinwele zakhe. Amen. Because that is part and parcel of decolonization. It goes beyond my comrades. It goes beyond decolonization. It has to be done, but in phases and whatever. So kusukela namhlanje sithi abanama private jets abagibele kuona ngamaphinifa bamba yothenga izinkwa ko Dubai. Amandla. Sambeni.